Gdje ste bre ljudi, ja nas ponuđo HD, znači ljudi danas igramo Skywars, treća epizoda na Intexu i lik je odmah crko, znači ljudi igramo još jednu particu. A što opet mora ovo? Znači ljudi ušao je jedan lik. To je ekstra da možemo da više igramo, nemoj mi više izlaziti i bacati se pod grad. Ojoj ljudi, znači ovaj će samo ubijati se. Ovamo skače. Neću ja tamo. Opet kod ovog. Pa nemoj mi se opet. Znači opet. Da mi se baci pod most. Jedne pantalonice sam zaboravio, znači ljudi. Kupimo sve polako to. 1, 2, 3 i od. Tu pravimo metalne paprosnice. Idemo kod lika nekog. Snimam! Znači ljudi, idemo mi tamo. Znači ljudi, ovo smo bacili kao neki znak, skačemo, gdje skočimo. Ima nas je dvojica ušao neki lik, trojica, može koliko bude, samo mi tu da igramo. I da ne skaču odmah. To je najbitnije. Ne šuškaj ti u pozadini. Znači ljudi, spremamo se sutra, je novi dan, što znači nova motherfucker, šalim se. Znači odmah pobjegnemo. Ajde. Znači ubili smo ljudi lika. To, kupa Sučić. Čovjek nije znao gdje sam. What the fuck? Ne. Donose šta, djevojčica? Da. Filipe,
Nije tu jebeno. Ma brni duple, snimam 4. epizoda. Ili 5. ljudi, znači 4. ili 5. epizoda. Znači ljudi, ovo je dobro. Nikako. Kumela. Misliš mene, dečko? Za malo ljudi ja padnem dole. Ne, uborio me lik i ostali smo ja i on. Znači ljudi, ne mogu ja više idem. Ja spavam, to je to za ovaj epizodu, vidimo sljedeći. Ćao, lajkujte, širite, subscribe-te.